Through a press meet conducted at Agartala TEF building, the TWF Secretary MLA Swapna Debbarma has declared that they will protest in front of CM Dr. Manik Shah's house or the Secretariat if he doesn't take his statement back about not to call Maharaja Pradyot Kishore Debbarma as a Maharaja. On the last 22nd of May, the State Chief Minister Dr. Manik Shah gave a statement about not to call Maharaja Pradyot Kishore Debbarma as a Maharaja on the BJP executive meeting held at Chorilam. With that, the state is burning in aggression. As a consequence, a rally was conducted at Takarjala on Wednesday with a slogan saying "Go back Dr. Manik Shah" to the Chief Minister and also burn the dummy of Dr. Manik Shah. Similarly, the Council of Tripura Sahoda President Jogendra Debbarma also conducted a conference meeting on Wednesday where they demanded the Chief Minister Dr. Manik Shah should ask for an apology to the people. Later again on Thursday at the press meet organized at Agartala TEF building, the TWF Secretary MLA Swapna Debbarma says that the Chief Minister himself don't know the work and responsibility of the Chief Minister. His words and statements are puzzling. Maharaja Pradyot Kishore Debbarma is a Maharaja by birth. He has royalty in his blood and the blood of the kings. However, Manik Shah has the blood of Bangladeshi by birth. The TWF Secretary MLA Swapna Debbarma has declared that they will protest in front of CM Dr. Manik Shah's house or the Secretariat if Dr. Manik Shah doesn't take his statement back about not to call Maharaja Pradyot Kishore Debbarma as a Maharaja. Chini Tripura ni Manani Mukhyamantri Kok Samanino जों बेलायखे TWF रक जोंआबो जाजाग्लिया बेलायखे सेलेंगो अबनो तुइनो तिनि नर मीडिया रकनो जों मारिथा अकक सानानि बागै बेलायखे वाना मासिसा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्रीनि जे कथाबार्तार मुख्यमंत्रीनि सामुं तामुं नानि नाम मुख्यमंत्री ब तामकक सानानि नाम खरकसा मुख्यमंत्री दायित्व मानजा त्रिपुरा राज्यनि राजा हाय त्रिपुरा राज्यनि सेरा मंत्री बो त्रिपुरा राज्यनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यनि बरकनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यआव जाहाते गुणगल सृष्टि तांथों शांति संपूर्ण भावे तांथों अबरकनो नायकल तंनाय जे मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री नुखा फियाबा बीजेपी IPF नि मुख्यमंत्री अबो 2023 नि मुख्यमंत्री नुखा बेलायखे आलगा खाय नुखा बेलायखे जुदा खाय नुखा तिनि मुख्यमंत्री सानानो थांखांगाय मुख्यमंत्री ब राजानो तिनि महाराजा ताहिंदी हिनि सामानि महाराजिनि ककनो सानानो थांखांगाय अब इतिहास दं ब अ मुख्यमंत्री महाराजा ताहिंदी हिमानि आबो तांगि हिनगना नाकि तिनि महाराजानि इतिहास नो ब सकमरना दा मुचुन बा सकमरना दा नायखना सकमरना फासिं दा ब उद्देश्य दा कक साकना आरो तिनि वानसुकमानि फायो फेबा महाराजानो कक सानानो थाखाय 186 नम्बर राजा तिनि महाराजा प्रद्योत विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा बन महाराजा ताहिंदी हिमानि ब आसायमासे महाराजा बिन थैसे महाराजानि थै ब अमहायके आजायो तिनि अरब तिनि माननीय मुख्यमंत्री कॉग्नो साना थागा हंका बब माहायके आचाय हंका ब बिनि बुदय बिनि वानसुमावनि बुदय बांग्लादेश नि थै दं हना बिनि वानसुक माने बांग्लादेश नि थै दं बुबाग्रा आचाय माहके राजानि थै बे आचायो तिनि मानिक तिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब आचाय माहका हंका बांग्लादेश नि थै बे आचायो ब आबनि बागैनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे ककनो बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे 186 नम्बर राजा बंखा ठीक न माजार एग्रीमेंट उमानि परे भारत बाय माजार एग्रीमेंट उमानि परे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायकिनि सैजागै दंगो जे राजानि जे वंशर जे राजानि रॉयल फैमिली न राजा हायकिनो बरम मारिनाय भूभाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायकिनो एग्रीमेंट दंगो ठीक न और वो गणतंत्र जुग गणतंत्र नीति रायदाबानि चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व थानि हिंका राजा हायकेन बरम मारिनाय अमा हाय खलायै जदि एग्रीमेंट खायजाक दं हिंका ब इतिहास न सायमेनिया तामि हिमालय ब बांग्लादेशनि थैबे गोरोंजाक. Apart from TWF President MLA Swapna Debbarma, there were also advisory chairman of TWF Pavitra Bhakti Jamatia, working president Manihar Debbarma, Secretary Budulaki Debbarma, Sharmila Debbarma, Ati Jamatia, Inati Tripura, Rita Debbarma, and other also present. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang.